ndabasuhuje kandi nanone bahaye ikaze muri ya makuru abakomeye agendanye n'ubutabera, politike ndetse na diplomasi, cyane cyane muri kano karere k'ibiyaga bigari. Twihuse rero reka aya makuru tuyahere kuri perezida w'u Burundi, nta wundi ni Evariste Ndayishimiye bakunda kwita Neva. Muri kano kanya isi yose ikaba itari kumuvugaho rumwe, aho benshi mu basesenguzi b'isi yose cyane cyane abo muri Afurika batangiye kwibaza nimba iyi miyoborere ya Ndayishimiye idashobora gushyira umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bibazo. Ibihugu rero 20 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe byagaragaje kutanyurwa n'uburyo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uri kuyobora uyu muryango mu mwaka wa 2026 yafashe icyemezo cyo gutanga kandidatire y'uwitwa Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa ONU atabanje kugisha inama ibindi bihugu. Ibi byamenyekanye mu ijoro ryo kuwa 27 Werurwe mu mwaka wa 2026, aho amakuru yatangiye kuvugwa ko ibyo bihugu byanze gushyigikira uwo mukandida, nubwo hari n'ibitangazamakuru byavuze ko umuryango wa Afurika ubwawo wamaze kwitandukanya n'iyo kandidatire. Ubusanzwe kandidatire yo kujya ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa ONU ishobora gutangwa n'igihugu cyangwa umuryango w'ibihugu, kandi ntibisaba ko umukandida aba akomoka mu gihugu cyamutanze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yagaragaje ko uburyo iyo kandidatire yatanzwe burimo amakosa akomeye ajyanye no kutubahiriza amategeko agenga Afurika yunze ubumwe. Yagize ati, ibyabaye ku itariki 27 Werurwe 2026 byerekana neza ko ubuyobozi bufite ubushishozi ari ingenzi cyane. Ati, biragoye kumva ukuntu umuryango mugari nk'uyu ushobora gushyirwa mu kaga n'umuyobozi utaramara n'amezi 2 ku nshingano ze. Yakomeje anasobanura ko ibyo bihugu 20 byo byafashe icyemezo cyo kuvuga ko bitemeranya n'uburyo ibintu byakozwe, atari uko byanze umukandida, ahubwo ari uko byamaganye uburyo bwakoreshejwe. Nk'uko yabivuze ku wa 2 Werurwe 2026, Ambasaderi w'u Burundi muri ONU yandikiye inteko rusange ayimenyesha ko igihugu cye mu izina rya Afurika yunze ubumwe cyatanze Macky Sall nk'umukandida. Ibi ngo byatunguranye cyane kuko nta biganiro byabanje kuba hagati y'ibihugu bigize Afurika yunze ubumwe. Olivier Nduhungirehe ati, iki cyemezo cyafashwe nta nama ibaye, nta bwumvikane hagati y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma. Nyuma yo gutanga kandidatire, Ndayishimiye yaje gusaba bagenzi be kuyishyigikira, ndetse ku itariki 26 z'uku kwa gatatu ateranya biro ya Afurika yunze ubumwe ifata icyemezo cyo guha ibihugu amasaha 24 gusa ngo bibe byemeje cyangwa byanze, ngo bibe byamaze kwemeza cyangwa kwanga, aho kudasubiza byafatwaga nko kwemera. Nduhungirehe nanone yavuze ko ubu buryo butari bukwiye, kuko aho gutumiza inama isanzwe ya Afurika yunze ubumwe, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahisemo gushyira igitutu ku bandi bayobozi ngo bemere icyemezo cye mu gihe gito cyane. Ati, gusaba abakuru b'ibihugu gufata icyemezo gikomeye mu masaha 24 kandi binyuze mu guceceka, ati ni uburyo bwo kubasuzugura. Ibi rero byatumye ibihugu byinshi byanga guceceka bihitamo gusubiza byamagana icyo cyemezo, ndetse no kwibutsa ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse no kwemeza ko Afurika yunze ubumwe igomba kuyoborwa hubahirizwa amategeko. Ibi rero bikaba bivuze ko u Burundi bwari bushobora gutanga kandidatire ya Macky Sall mu izina ryabwo bwite. Ku rundi ruhande ariko, nubwo bitanditse mu mategeko, ubuyobozi bwa ONU busanzwe bugenda buhererekanwa mu bice by'isi. Kuri ubu benshi bavuga ko igihe kigeze ngo umunyamabanga mukuru aturuke muri Amerika y'Amajyepfo, ndetse bamwe bagasaba ko yaba umugore. Mu bamaze gutanga kandidatire harimo Michelle Bachelet
wahoze ayobora Chili, hakabamo Rafael Grossi uyobora ikigo cya ONU gishinzwe ingufu za nucleaire, harimo kandi uwitwa Rebecca Greenspan wahoze ari vice perezida wa Costa Rica, ndetse na Virginia Wamba wo muri Argentine. Kuva Ndayishimiye yafata inshingano zo kuyobora Afurika yunze ubumwe, hari abasesenguzi bamushinje intege nke mu miyoborere, bavuga ko bishobora kumugora gukemura ibibazo bikomeye byugarije Afurika, cyane cyane ibijyanye n'umutekano nk'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Uburundi buvugwamo uruhare rukomeye. Naho kandi tugaruke hakuno aho Amerika isaba Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se muri rusange ikaba isaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufata iya mbere mu gusenya FDLR nk'inzira yo kubana neza n'u Rwanda. Ahangaha rero ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwibutsa ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kurandura umutwe wa FDLR ari imwe mu ntambwe zikomeye zafasha kuzana amahoro arambye ndetse no kongera icyizere hagati yayo, ubwo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ibi rero ni ibintu byagarutsweho n'umujyanama wa perezida wa Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika yitwa Masad Boulos. Yabigarutseho ku itariki 26 Werurwe 2026 hari mu nama y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye yiga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye, Boulos yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muri aka gace gikomeje kuba ingorabahizi, aho abaturage benshi bavuye mu byabo ku bwinshi bakabura umutekano n'amahirwe yo kwiteza imbere. Yavuze kandi yibutsa ko ku buyobozi bwa Donald Trump, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano agamije amahoro, ashimangira ko ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo kuva mu makimbirane, ibihugu byombi bikagana mu nzira y'ibiganiro ndetse n'ubufatanye burambye. Boulos yavuze ko Amerika izakomeza gushyigikira gahunda zose zigamije kuzana ituze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ati gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni imwe mu ntego z'ingenzi kuri Perezida Trump n'umunyamabanga wa leta ari we Rubio. Akomeza agira ati ubuyobozi bwabo rero bwagize uruhare no gufasha aka karere kuva mu bibazo by'intambara n'ihungabana rya diplomasi kagana mu cyerekezo gishya cyuzuyemo icyizere. Gusa ariko yagaragaje ko nubwo hari intambwe imaze guterwa, ikibazo kidashobora gukemuka mu gihe gito ngo kuko ari ikibazo kimaze igihe kirekire. Ati intambara ifite amateka maremare nk'iyi yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaba kwihangana, ibiganiro bikomeza ndetse n'ubushake bw'impande zombi bireba n'umuryango mpuzamahanga. Yanagarutse kandi ku biganiro biri kubera i Washington ndetse n'ibiri kubera i Doha, anavuga ko byuzuzanya mu gushaka igisubizo kirambye. Ibiganiro bya Doha nk'uko yabivuze bihuza umutwe wa AFCM23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugera ku mahoro arambye. Boulos yagaragaje ko impande zombi zigomba kugira ibyo zikora, u Rwanda rukagabanya ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikwiye gufata iya mbere mu gusenya umutwe wa FDLR. Ati guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gufata ingamba zihuse zo guca intege FDLR nibura mu bice igenzura. Ibi ni ingenzi mu gukemura impungenge z'umutekano zagiye zituma habaho kutizerana mu karere.
Ibi kandi yabishimangiye no ku rukuta rwa X cyangwa se Twitter, aho yongeye kugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gushyira imbaraga mu kurwanya uwo mutwe. Ku rundi ruhande ariko, Bulosi yanagarutse ku gitero cyabaye i Goma ku itariki 11 Werurwe 2026 cyagabwe na drone kigahitana Umufaransa witwa Karine Bouissette wakoreraga UNICEF hamwe n'abandi basivile babiri. Umutwe wa AFC M23 ugenzura Goma watangaje ko icyo gitero cyakozwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigamije kwibasira abayobozi bawo bakuru barimo Corneille Nangaa na General Major Sultan Makenga. Uyu mutwe kandi wavuze ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro byawo ndetse no ku baturage, ndetse bimwe muri ibyo byahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wawo mu bya gisirikare. Agaruka kuri iki gitero, Bulosi yihanganishije Ubufaransa n'imiryango y'ababuze ababo, anasaba impande zose zirwana kwirinda gukoresha drone mu bice bituwe n'abaturage benshi. Ati turasaba impande zose guhagarika ikoreshwa rya za drone mu bice by'imijyi no gukura abarwanyi mu duce dutuwe cyane hagamijwe kurinda ubuzima bw'abasivili.